kadom kadogawe mangedo media claim mampu bang fiatom pha pini na litom apor vedot satame na litom na chop pha pada presmidom bang pot litom hen ken verse hen pen na litom han ninga klong ninga sama kadom pa jero pini labangso presmid ke phanang kok athege lage non het jong social media long ka hori sai made forest department of puthat kholo daglong litom ke theglong polotang ke isi ning duk ta me athema kachini do nateng lo polante 2012 aninkan malong pen forest department long without regular recruitment process of pen mate advertisement of pen hada kong appointment dilap la puson si hala paper media long kapaklang pondo la si non alang litum phang labang so proper regular recruitment process advertisement mate advertisement kabidet wa join pen non 340 individuals atom phan abang khi bang khudum phan showcase notice serve lo sini tum long dia tanang le do showcase notice ke serve la ke additional principal chief conservator of forest ahin pet sini tum chini ke serve ni bang 25/10/2023 pasi ni litum ahin pen mate ni litum song ahin pen lam thik chapak lang tum athe alam bang ke la puhen lo illegal pulotan te copy po selana ni alang ni tuman paklem long bara lo copy po si kitchen men than the lo non 11-12 years api sinom kang thanji bola me paklang thura lake langdam lo putang te hala employees mate individuals atum than lake harassment di usini tum punang kokpo athe non nang itum langdam mitha badu chini lo alang nitum well qualified lo alang nitum nang claim bomb si alang nitum loan ka chu en da dulo sona ta somar ma school ka padun da dulo ahem tun ga pangreng la puson da dulo non men alang nitum ning tham thuk lo putang te alang nitum kona lo ke dampo athe boreng ki claim da bang thu abang chi lo putang te non apor ke alang litung ke konane sai ka tiki da ho komane lo mane hemong kangtat dun lapu ke thelu lasi lapena ko alang litung arnisi social media made media theno gachi pudo jong se in thampet lo polata te alang litung ki extreme step dam pheji puta kaninje do extreme step pude kopilo lai si ka phirmi me ang deng penaklo made ki jut siang deng manji extreme step pulomati lasi nilitum songa hin penke kachuning ridunji bangke ala cm mange do cm tuliran long ha ke hai bangke je alang litum bangke labangsu shokos notice bangke withdraw wek nang po lapen kaya ting ki claim long thoda ateng si alang litum paklem long le thod nang po athema non langnami tha re-interview phaji posalang litum cardinal autonomous council authority pen lam thege chapaklang kon dulu lasi re-interview ke phalo bolotan ke alang litum ladak long dun jilang la nilitum kama thane long unde lo ko people ma long unde ke non langdami tha pinana tum ge retire po dok la puson da dulu ata na ong ota dulu na sona thaksi pinana tum man ke kayat ting aw ka pra nim tan phun la puta kali long pare ne tum chinia teng lo patang te forest department lo ke physical test la puson dui kok ti kat ke dam ben cheng lo kapre klasi non apor alang litum saru sar hang apor ke retire po dok puson physical test pidun un po la pena ko isilang re-interview lo putang te la ke open for all lo badu da participate dun melo badu da dadak long ke chapati dun po lase ke chapati dun lo patang te hara ke kuman mapun chak choklim silong ji abarin gumat alang ni tum hansi pithula pola ke kalimati la pusona provision ke na hok interview long ta la pusona provision ke abi lasi ni tum lake re interview le ke phalo patang ke ni tum isi ni ma thado abana tum ke lake long le reglu lasi cm ke hai phansa tame rata sudum si alang li phanta inut songja bukang bai lasing songja lo bulatan ke mentune ka amithang rada su phani kapasung ji phan ke por i elo lasi siema ka sa me ladak long bangke amithang rada su non extreme step ki dam ji po adim long bangke alang li hen banda kapadam long le de ji phan mesena side en pon se alang le toman puthor ko real estate kanang ko bisi ituma hen songa hen bangke kachuni ribon padu pon lo lapen doan individual sala agrif employees tumban ni letum hen song hen ben dibuga tumbang la henno je lo bang su ka che song lo ga nang litum ilwet ke mathari nang litum ke song lo la ke ni litum ke song lo ni litum ke che matharo pasi nang litum kopi ma ka che song nai po dim long ma ke ni litum ka ke na nar ja bun thit po athima ni tum ke chinya teng lo batan de la dak maximum employees 95% ne car bi tum sai di po je chini la si car bi khe longri pu mathara cm sa sa dami on humanitarian ground alang li tuman puthot reinstate la bi ko ban si ni tum hen pen tuning ripono ahok lo tema article 14 na pen article 16 na tengke violation ke dokok lo constitution na teng menalang nam sadame sada asitin nang aron la kon la pode ko pulo imit aron la kon la pode la boy chokche dedi munit ke
Ipar vet lang bong na chok chedi ipar ni lang nai pros and cons sang dam nangi to non in tham pelu batang te alang ni tu me ko pilo chupo ko pilo ke tampo la bang so put hakama thapanai lasi on humanitarian ground CM ke ha satame puthot alang ni tu ma thang pasik sak se pin pen reinstate nang ji pusi ni tu ma hin pen ke puthot alang ni pan chun ni lo so ka do ni li hin pen bumi mi bola mai lo akapre ka department nong ke doma abe mo vera ta chini ho lo lagi open secret lo lagi acho panglim ke tu vek lo lagi na hokta athema nang tum lang damit tha Cardino Thomas Council pen ke to non mang interview phap he to lam le interview le phap se me hada ke free and fair recruitment process le alang itum ke den kon la pugali ke interior kali dat ke athema nang itum lang damit non hadak long jong sin nang itum exam le tokang de phita hadak long shortlisted candidates mate final score sheet kapak lang puson ami ke mate nang itum thek long duma abi mati asi jong se abi lo putang ke koson si interior pudam mi po akaprek long satami asi lalu Masuk kita kamu siang konselor ini lah. Mana masuk kita interview aku tidur aja call tu po. Supaya non panilo masuk kita aku ni mana illegal kan legal lah orang pada ni pasti claim pun. Aku masih celah tu foto itu masuk kita Kasi ni tu mahin pen bukan hejong na pulo mati. Non re-interview claim ji kusi alang ni pinangan rat acapai long pacetak kiklo. Sir me re-interview lo patang ke lakhe open for all. Batu na chipati lo batema interview में के कॉल ऊपर एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म एडवर्टाइजमेंट में लपसोन पक्के जे आखी मिडुम सी लॉन्ग चौजी अपान में लॉन्ग ले देजी मते अपान सी लॉन्ग चौजी आखी मिडुम लॉन्ग ले देजी लपसोन अप्रोविजन में आगे मते हमरे ना लिदुम थेगलोंग लो अतुमी निदुम मीडिया लॉन्ग थेगलोंग लो आर्टा दो आलो पिना न तुम के सारू सा थां करे दिया को डॉक्टर लपसोन ना थेमा के क्लेम तंग सी 10 11 years के नॉन के तो कॉल पिना ना तुम गेला सी नॉन ला फिजिकल टेस्ट लो अलग तुम क्वेश्चन क्वालिफाई उन पर के का के दामी उन एवेक लो lapen ajha katumman ke hal arta ki jumdum sadami kaya tengle au jumdum sadami kaya tengle au ben tangut lapuda kali de komani dumi ke su lapuson dadu aja dadu plasi lake qualify fe veklo physical test on lapen adun tuan ke non moben di puson a provision masare nang litum na hop advertisement langik no je abana tum se long bom ji ko lapuson provision ke tokawe mati plasi la lo putang de interview ke call interview ke phalo putang de lake 110% apana tum ke long le veklo alangli non ki pudang ke puthot ke long ji pola bang ke alangli ko pia basis pen ne ki pudam ni chini ende do theni tum song ma hin beni pudam ji ke lage it is just an I wash atha ta pan pamang ku chot ko sing tum pudam ji la ri interview ki call puthot alangli tum se chelong tu ji ko bang La suppose notice के बाद एक आए हैं काउंसिल को ये के बाद जो है पूमा था ना la bang ke ni tum non mak ke thang chini dun de la muthia lang ni tum bang ke arwan bens ke download ko 340 individuals satuman se kapal etang lo kusi ni tum beta lo na si copy alam ni tum copy intention ne azad ne lage chini unde hai khada ka beta ni tum long le la ko mama mana comment video ne ke da to so ye bang so ku thak hai और ये नोमा में तो lagi anti na chini lo ke secret lo ni ligin be ni bi bola mai lo akapre ka department no ke doma abi mo beta ta chini go lo open secret lo acho panglim ke tu vek lo ne hafta sa athema nang tum nang namit tha Cardino Thomas Council pen ke to non mang interview phap he de podam le interview le phap se dam hera ke free and fair recruitment process le anang tum ke de pom la ko ke interior candidate ke athema nang tum nang namit no khadak long jong se nang tum exam le tokan de ta anak long shortlisted candidates mate final score sheet ka paklang so nang ke mate nang tum thek long do abi ma basi jong se abi lo putang ke koson si interior pudam mi po akaprek long sa dami basi la no Masuk kita kamu siang konselor ini lah. Mana masuk kita interview aku tidur aja call tu po. Supaya non panilo masuk kita aku ni mana illegal kan legal lah orang pada ni pasti claim pun. Aku masih celah tu foto situ masuk kita kasi ni tum hen ben mo ka jong lo pulo mati non re-interview claim ki kusi alang ni pinangan rat acapai long pacetak kiklo sir me re-interview lo pada advertisement ki form advertisement lo person tokke je akhi minum si long choji apan me long de deji mate apan si long choji akhi minum long de deji lo person apro vision ya mai mate amre na minum theglong lo atumi ni tum media lo theglong lo arta do alo pinana tum ke saru sa than kale tiar ko dok dok chona lo thima ke claim tang si 10 11 years ke non ke dok ko lo pinana tum gela si non la physical test lo alang ni person qualify un ko ke ka ke dami evek lo la pen acha ka tum na ke hal arta ki jum dum sa nami kaya tengle au ben tangut la puta kali de to komani dum ke su la puson na do acha ta plus la ke qualify fe evek lo physical test on la pen adun tu ke non mobil di puson
provision mas ari nang itu nah advertisement lani no je abana tum se long form ji ko pusan provision te ko avi mati tasi la lo putang te interview ke call interview ke phag putang te lage 110% abana tum ke long de correctly alangli non ki kubang ke uthot long ji bola ba ke alangli ko ye basis pe ni ke putang ni chini de to te ni tum song me hin pe putang ji lage it is just an I watch na da pan ko ma chot se ni tum putang ji la ye interview ko le uthot alangli tum se cheno ki ji La suppose notice ke pade kai de. Labang ke diri tu nomor ke thang chini undilan mutha lang itu kan aron ke sudah down 340 individuals almas kapal etang ke sini itu kita tahu nasi kopi alam itu kopi intention ni ada ni lagi chini undi kan kada kita itu mah orang bilang orang mana komen ini kita terus langsung buka kan ini kardi itu saja chini nasi kardi Kiri longri bumat hara same sa dami on humanitarian ground alang itu man puthot reinstate of ji kan si itu mah hin pen chuning ri pono ahok lo tema article 14 la pen article 16 na tenge violation ke to koklo constitution na tenge na nam sa dami sa asitin no ma aron la kon la pode ko pulo imedi aron la kon la pode la boi chok che deri munit ke ibharwe lang bo na chok che deri phani lang nai pros and cons ang dam nagi to non in thampe lo badang te alang itu ko pilo chok ko pilo betang to la so ko thak mat panai kasi on humanitarian ground CM ke hasil kami uthot alang itu man thang pasik sak sepin pen reinstate nanti pusi itu mah yang pen ke uthot alang itu cuma dari